A little bit of the reduced vodka. We are Polish, huh? Mens David skriver noter om retterne og rydder op i køkkenet, skal vi andre ud og markedsføre restauranten. I morgen åbner den på ny, og det skal man vide i lokalområdet. Energy, smile. Come on, come on. All of them. Yes, come on. Og siger du bare reklamerne der. Det er reklamer. Kom. Hej. Hej. Vi kommer fra den polske restaurant, og vi har spændende nyt Vicente. Jeg skal lige have lidt tøj på. Okay. Hvad er det, hva'? Ja, det smager godt. Kom. Ind. Hej. Okay. Og vil du smage bisonkød? Kom on. De nye retter er cremet svampesuppe serveret i en skål af brød, udvalg af polske pølser med surkål, pierogi med kogt vildsvin og råmarineret fennike, sandart med østershatte og polsk vodka-sovs, oksefilet med lun salat af grønne bønner og hvidløg, den sjældne Vicente med reps og rødbeder, og til dessert æbler med mandel og citron og lidt flødeskum. It's a kitchen with what? Heart and a lot of feelings. Exactly. The fish is one of the best what I eat. Det er ligesom et forsøg at bygge bro mellem den polske køkken og de europæiske køkken. Præcis. Sylvester har gemt på alle de dårlige anmeldelser igennem tiderne, som andre gemmer billeder og glade minder med familie og venner. De triste avissider skal brændes, så han kan komme videre med sit liv. Nu kigger du kun fremad. Ja. Ud med de gamle onde ånder. Væk med den. I really like the new cards because it's a new tasty, really fresh. Når de set alle retterne. Overraskende nok, så kan de godt lide den nye stil. That food, what we will serve, is really gorgeous. Klarer de det i morgen? Jeg ved det sgu ikke. Jeg ved ikke, om David han kan tåle det her pres. Men det finder vi ud af. I aften er der genåbning på restaurant Vicente, der bliver fyldt med gæster. Om de får en god oplevelse, det vil tiden vise. How are you? Fine. Good. Yeah. There's coming some special guests tonight. Yeah. Okay. And they're from the Polish embassy. Yeah. They should know, huh? You think you're gonna make it? Yeah. Okay. Cook some pierogi for me then. Okay. What is the parsley for? To garnish the pierogi. No. Read the menu card. It's tarragon. Yeah. Yeah. Okay. New. Der er ikke noget action derude, der er ikke noget energi, der er ikke noget hastighed på overhovedet. No. No. Salt? Little. Det virker som om, at de har undervurderet opgaven. Den polske ambassade kommer. Det svarer jo til, at kongen besøger restauranten. No. You're a cook that what? Filling. Derfor presser vi ham lidt. I like to taste the fish. Huh? Yeah. To da by przygotował. Careful. You know what? Let's take the Vincent also. Let's do that dish as well. First of all, there's not enough garniture. Look, the fish is cooked. Fisken er skamstegt, fuldstændig dræbt, og han har glemt vodka-sovsen. If you have the meat too long time on one side, Yeah. it crumbs up. Look. No, it's good. And there's no butter on the pan. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan det vil gå i aften. David koncentrerer sig ikke. Han er her ikke, så det går hele tiden galt. Please, thank you. Does this look like yesterday? No. Okay. If you know it don't look like yesterday, why do you do it? Det går jo ikke, det her. Om David må lave alle retterne en gang til. All of them in correct order until we're back. Imens øver jeg menukortet med Jack. The mushroom soup is served with bread. So served
In it. In the bread, yeah, in the bread. I almost forgot it, that name of that fish. Relax. Relax. From the beginning. All right. It's a Polish ravioli with. I almost forgot that thing, that spice. 1 second. Okay. Okay. Do me a favor. Yeah. You go out the door. Yeah. And you yell as loud as you can. And you come back, and then you're relaxed. Okay? Good. Let's scream. Yeah, scream. So you get... Did you get it all out? Yeah. What do you have on the card? It's a Sandra, the mushrooms, and the Polish Wesen vodka sauce. Nice. Yeah. The beef, served with hot green bean salad. And the most important for us, the most on the top, is the Wesen with beef root and wet red currant. Yes. And allspice. Jack kan godt menukortet, men er mine drenge virkelig klar til i aften? Jeg håber det i hvert fald. The fish is raw. It's sushi. Try and eat. This is what the guests have. Do you like? No. Okay. Nu har han fået en angst for at stege tingene for meget, fordi det var problemet før. Så nu har han gået i den anden grøft. More berries, more coriander. Watch out, they don't break too much. But this is better than before. The presentation, much better. But the cooking bit, not good. David har ikke ramt plet med en eneste af retterne. I aften kommer gæsterne fra den polske ambassade, og de kender rigtig mange polakker i Danmark. Så hvis han serverer rå fisk til dem, jamen, så kan de lige så godt dreje nøglen om. Og nu begynder gæsterne at dukke op. David sender de første retter afsted, men han har glemt noget, så jeg er nødt til at stoppe dem. Okay. Okay. En usikker start for David. Han skal virkelig op sig, hvis det her skal lykkes. No, parsley. Oh. Are they the same? A little bit more. Ah, a little bit. De næste retter går nogenlunde. Men jeg ved ikke, om David kan klare presset, når restauranten er fyldt. Og nu har gæsterne fra den polske ambassade sat sig til bords. How are you feeling? Good. Good? Nervous. Jack, did you tell it was the embassy? No. It's important table. No, wait. But he should earn it, so it doesn't matter what kind of guests. Exactly. De vigtige gæster fra den polske ambassade kender jo alt til polsk mad. Så det er spændende, hvad de siger til det. Den er super. Den smager rigtig polsk. Nice. Og du ved, polsk mad er verdens bedste. Det var nogle meget velsmagende retter. Servering var på et